I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngicela kuthatha lethuba ngibingelele phindze nginamukele esihlokweni sethu salamuhla se-Rhapsody yamaqiniso. I-Rhapsody yamaqiniso ke ngiyo incwadi yekukholwa yawo wonke amalanga. Lesi ibhalelwa phindze siyiphiwe ngumfundisi lomkhulu, umfundisi Chris Oyakhilome, DSC DD. Namhla ke ngolesihlanu tilishumi nakunye. Umfundisi usiphaye umbhalo lamhla uthi hlala ubonga njalo mayibonga inkosi. Umbhalo wokuvula siwuthola kuba seThesalonika bekuqala sahluko sesihlanu livesi lelishumi nesiphohlongo kufundzeka kanje. Bongani kuko konke ngoba lokho kuyintsandvo yaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Amen. Uthi ke umfundisi leli vesi leli phefumulelwe ngumoya longcwele ngekusebenzisa umpostoli Pawula lingulenye yeticondziso letilula kakhulu kodwa letijulile letitfolakala evini laNkulunkulu. Uthi bongani kuko konke. Lokhu kusho ukuthi ngisho noma kungendekane qhubeka ubonga. Kubonga kuyintsandvo yaNkulunkulu kithi kuKristu Jesu. Nangabe uke wathi Nkosi ngifuna kwenta intsandvo yakho, nayi indlela lecondzile yekwenta lokho. Bonga kukonke. Amen. Umfundisi uthi kuvakala kumelula kodwa sewudayele kangakanani. Kubonga indlela lotibeka ngayo endzaweni lefanele kude ubone amandla kaNkulunkulu asebenta kuwe. Kucindzeteleka, kudumateka kanye nekungasayiboni indlela akubi nendzawo ekuphileni komuntu lobonga njalo. Nawucondza umgomo wokubonga angeke uvumele timo ukuthi ticondzise injabulo yakho. Amen. Kude lokungaphatamisa nangabe uhlala ugcwele kubonga enkosini. Nangabe ulahlekelwa imali, bonga. Nangabe ulahlekelwa ngumsebenzi wakho, bonga. Nangabe imoto yakho yebiwa, bonga. Ngembi kwekuthi uthathe isinyathelo, bonga. Kungani? Ngobe lokhu kuyintsandvo yaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ngisho noma umsebenzi lowaniketwa wona ubese uyahociswa, bonga. Ngobe umthombo wakho akusuwo lowo msebenzi noma lenye indlela yokusebenta yabantu. Umthombo wakho nguNkulunkulu. Nangabe umnyango lotsite uvalwa, usho ukuthi lo myelo omkhulu utawuvuleka. Ligama leNkosi malibongwe. Uyachubeka ke umfundisi uthi kubonga kukwenta unake bukhosi baNkulunkulu kanye nemalungiselelo akhe, hayi tinkinga lonato. Ngakho ke ngisho noma bantfu lowenta nabo libhizinisi nobe lotihlanganisa nabo bakutshela ukuthi angeke basakhona kugcina sivumelwano lesisendile, bamukele ngekubonga ngobe uyati ukuthi uNkulunkulu ukubekele lokungcono kakhulu mayibongwe inkosi. Umfundisi uthi bonke labanibusisako uNkulunkulu uyababusisa. Lokhu kusho ukuthi nangabe lotsite akupha lokutsite noma akwendele lokutsite lokuhle, usuke atibeka endzaweni yokuthi athole isibusiso lesivela kuNkulunkulu. Ngakho ke qhubeka ubonge futhi wethembele uNkulunkulu kude akuphe inala. Ngisho noma ungahlangabetana nasiphi isimo, qhubeka ubonga. Wati ukuthi intsandvo yaNkulunkulu ngawe iphelele futhi iholela emiphumeleni lemihle. Incwadi yabaseFesu sahluko sesihlanu livesi le-20 ithi nimbonge njalo uNkulunkulu uyise ngako konke egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Haleluya. Mayibongwe inkosi. Ngicela sisho ngomthandazo ndawusho emva kwami lithi babe lotsandzekako ngikhetha kubonga
ngato tonkhe timo lengikuto, ngobe ngiyati kutsi tinjongo takho ngami tihlale tizuzisa. Ngiyala kuvumela kuthumateka, kudideka nome kucindzeteleka kutsi kube nendzawo ekuphileni kwami. Inhlitiyo yami igcwele kubonga, futsi ngihamba ekubonakalisweni kwetibusiso takho onkhe malanga, egameni lika Jesu, amen. Nawuchubeka nesifundvo lamhla ufundza incwadzi kubaseFilipi sahluko sesine livesi lesithupha, ufundze tihlabelelo 34 livesi lekucala, kanye nencwadzi yabaseKolose sahluko sesithathu livesi le17. Ligama leNkosi malibonga. Ngithemba ukuthi nibusisekile sisafundza irhapsodi yamaqiniso yethu lamhla. Inkosi inibusise, nibe nelanga elihle. Amen.